تیوگی دنیا بلوچ کلچر ڈے ہمک سال 2 مارچ برجم دارک بھی حاسی روچ تیاری جوش و جذبہ گو کنک بھی داکی تیوگی دنیا بلوچ ثقافت شر وڑا پیش کنک بھی ای مہاں ورناہا چوک و بزرگ یکجا بہانو ہوتی ثقافتی وراثتا خراج تحسین پیش کنا بلوچ دود و ربید کے روچ بزا 2 مارچ احمد اقبال بلوچ نیمگا وش نیوز بنداد بہگاگو بنداد کنک بتا مروچی تیوگی بلوچ راج اے روچا جوانے وڑا دارا 2 مارچ بلوچی خوبصورت روایات زبان پوشاک و ثقافتا نو کے نسل دا منتقل کنگے فراہم کا بلوچ قوم وتی سادگی بہادری مہمان نوازی و جرت سببا چی تیوگے دنیا مشہوراں بلوچ ثقافت دنیا یک منفرد خاصی و دیگا قدیم ثقافتانی نیامہ مضبوط ثقافت وڑا ہمزانک با بلوچی دستکاری تیوگی دنیا وتی خوبصورتی و نفاست سببا چے نامدارا ہمیں وڑا بلوچی شاعری ہم جذبات و راز دفتریا زندہ کنا بلوچ کلچر ڈے مارا ایک کلو دا کہ موتی ثقافت سرا فخر بکنی و وتی روایات و زبانہ زندگیر کن کے واسطہ وتی کردہ ادا بکنی دنیا تہا ثقافت کو جام ہم قوم پجاری ہما کی قوم وتی ثقافت قدر و احترام کا ہما قوم دیم روی کا وش نیوز